n'izindi media twakoranye dukora ibintu byacu biba successful. Reka nshimire na minister wa sport na ministeri badufashije kandi baranaje. Nshimire federation yadufashije. Ariko reka n'ibindi bitangazamakuru navuze n'ibindi bitangazamakuru byadufashije. Ariko basi reka nitangira akantu kamwe. Niba wumva nta kintu ushaka kuvuga, please keep quiet. Kuko birababaje. None byakabaye biba ukavuga wenda ukavuga ko ari undi ari YouTube cyano yabikoze. Ariko radio y'igihugu ifite frequency zirenga runaka yicaye ku ikipe nka Gasogi. Ubusa tuvuga ko mu Rwanda abafana bose ari aba Rayon Sport na APR. Kandi baravuga ngo reka twigire kuri Rayon. Hoya ngo nabo ntibaze ngo bajye gushinyagurira APR kuri radio y'igihugu. Oya ndakubwira kuri radio y'igihugu mon frère. Bwo niko babyumva. Barangiza ararangije isoni ziramufashe agiye hasi make yarangiye. Atangiye gufotora ibyo afotora ngo ashyira kuri Twitter.